I realized ukuthi angibelieve ukuthi lezi zinto ezenzakalayo it is because of uDan Kane. Khona umuntu ohlohla uDan Kane ngalento le. Yabo? Wafika wathiwa hayi waposta naye wathi hayi umrepo namabele ngathi kwathi angiphendule. Ngabuye ngathi hayi awuthi ngithulele. Wathi lo hayi phendula. Ngathi hayi awuthi ngithulele yabo? Because honestly ukube mhlasimbe ngangiyibeke ngaleyo ndlela ngangayimela but ngangayibekile ngaleyo ndlela yabo ngingenawo futhi amandla ukukutshela because sasinga communicate into engayenza mina mfethu ngavala wena ngavala uK Master because after some incident eyenzeka nikosibuza lounge nomzulu ngabuza indaba yokuthi awufethu uK Master emdala indaba yena mfethu angayilamuli lento ayilawule ngendlela nani yazi shoot mina ukuze mfethu career yami ngisorte out ngendlela engayisotha out ngiyobona ngimnandi kanje ukuthi kuvale lapha lova mina yabo ngiphume nje kolova until nami ngize ngiba sharp ukuthi emoyeni ngikhulume nolova yabo kwafika isikhathi sokuthi ke wena usuthi sitala nongane ke kwenzakalani ke lapho ke bese ito hayi ungathi hayi kudu phela sachaza sayidonsa lento le bayidonsa mfethu wena zawuyazi bese kukanjani mfethu lo mjida mfethu into ade senza mfethu bothola ukuthi yabo sometimes akangitsheli ibooking ukuthi umalini yabo qhama sekuthiwa siyaperforma qhama ukuthola ama booking ayinqwa but ilokhuza nakakutsheli price ukuthi umalini yabo ngangikade ngiyikhulumile leyo nto sinembethi ngathi ngicela phela ungitshela ibooking because sometimes khona umuntu ozoqhamuka akuhlezi ibooking yabo iqondile uyakwazi lokho khona uzofika time base nemali ukuthi ngiyacela bani yabo so yena bese hleze qhamuka ngathi bonke abantu bacelile nje mase ngihola kodwa akakusho makusayo bengabuzi qhamuka seqhamuka ngithi manje le mali engaka mfethu skipha nethi hayi no lo mjidi ubecela ifavor yabo kanje ngithi pho manje ubungangitshelile ngani because bengizonqaba so khona le time le mfethu esahamba khona I think it was last year sengizogapa nje vele bese lokhuzana khona sibuya PE ne sihambe PE si drive lapho ngihamba nefro yakho yena emasihamba mfethu uyakwazi PE ukude kanjani awuthi ngakuyela wena usipala wena yes uyakwazi PE ukude kanjani ngemoto ne ayihambe mfethu siye PE fike silale lapha kubuye mayibuye ingene imali makungena imali bese qagela sikwakela imali afake u3.5 lo mjiji ngithi mina mfethu sure ngimfonele sure skiphani yini ungipha ukhisimusi nakho ngibona kungena la ku-account yami ngena u3.5 owani lo 3000 yini ungipha ukhisimusi mhlawumbe kwathenga into yokuqoka ethi hey fine iPE le ngithi iPE kanjani manje ethi labantu bebethe banemali ukuthi ngithi mina ngasuke ngihambe ngePE for ngathi sike sigoloza ukuya elokhuzana uthi wena sigabe siceliwe la kaMax mhlawumbe ngo8000 onogabe bese ngalo 8000 la amajidi ecelile but wena mfethu uzokungisa ePE le uzokunika ulokhuzana ubungangitsheli ngani beke ngiye lapho mina mfethu yabo so from lapho bese ngibamba usuyangishaya avela athi hayi no besihamba ngemoto yami upetrol wami ngifakile aba plus ngiyadijela so ngabuka leyo ndathi wangithola lo mjidi useyangisebenza yabo ngathi makoya mfethu kunento engayithandi kanje ngimchazele yabo athi makoya lokho one of the incidents vele kwasekuthe kuba kuningana ne but bese kukuningi yabo vele bese kukuningi but like ngithula because ngibekeze lokunye mfethu I think khona la ubone khona bengithule khona lo mjida mfethu ube lokhuzana ube nyamalele mfethu lokhona ngele Cape Town yabo enyamalele mfethu ngiphanda ngilokhuzana ngishizilela ngize ngitshela umakoya yabo mfethu umuntu ozongidlalela nginaye lapho mfethu yeah so manje fanele ngithola umuntu bese uzongidlalela ngaze agcina ngilanda uK Master lapho ngathola uK Master yabo ngangigcina sengimtshela hey but makwaba khona mhlawumbe ibooking enemali enkulu vele ehle uzozwa ngaye bese selokhuzana yabo mawushaya amasentana kizi hayi mbana so ezinye izinto lezo yabo
so sagcina ke okunye ke lokhu kokugcina ngoba vele bese ke sengino 7 nami ngoba vele ungasana ndaba yabo okunye lokho ukuthi like indaba le ye page yabo so ngithi page ngiyalibona ukuthi hayi kade ngagcina ukuchecka ngamenze admin yabo kwi page because kuze mangibusy mina ezoposta njengoba nawe uadmin akwena yabo Nomchita lona mfethu ngithi ngiyapost epage ngipost into ngivela ezengathi ngiyifene page labe ngathi mina ngumlandeli kubhala uthi Dankeni Skuba instead wakhala ojongeni ngisojongweni ngithi update status kanti mina ngiposta kwi-wallet ngibuze into skipha lana mfethu naku ngithi update status ngiba ifriend manje that's I know I mhlambe bakuhekile ngithi bangiheke kanjani mfethu wena wasana sazochecka yabo let's say ngisazochecka angisende i-screenshot sengivezela ilokhuzana ethi hey mhlambe ukuthi uyakweleta for ama boosting yabo ukuboost ipage le mali ukuboost ipage I think kwakuno 1.5 lapha imali income mase ngithi mina ukhokhe phela shutho wakho lo lokho ngoba phela sisebenzisa zoba u2 wena booster wena kakhulu yabo wena deposit khokhe lo indaba ngikhisholeni mpombi noma ukuthi ngiyakweleta kwayeka wena umnikazi lo athi booster yabo inabantu abangaki lapho in the group lo page la lina 2k something bese lokho 200,000 200,000 something alokhuzane mfethu wakushaweza abasituda Lapha kuphela inyanga yesi4 yezwa zake kuphela inyanga yesi4 ngembuzo izinto esikhiphani kanti ayakalungi le ndaba yepage avele sasend message ngithi lalela ngathi awusangihloniphi wathi athethe umuntu ngithi mina yini into eronke ngiyikhulumile ngoba phela bese ngifuna ipage lapha yabo ethi lalela bese yabo indlela okukhuluma ngawo sangihloniphi ngiyakubona bese uyakhohlwa ukuthi imina okwenzela izinto kanjani ngithi mina ingena lapha nje ngisabe mina bese ngilungisela ipage lapha because wena wathi uzolungisa le ndaba yabo ayavela zibe kanjalo avela abuye ebuya ngelinye ilanga esethe sine performance group yabo ngithi mina yangiyilapho bese ngifuna ipage lami yabo esaqala ngavela ahambe yokhuluma noMakoya mtshela ukuthi kanti uMakoya bese ngimtshelile vele ukuthi lo mchitho uthatha ipage lami yabo ngiyamsola isikhonta afuna ubheka uMakoya wayesesayidini likaba me attending Makoya sengisho ukuthi wabo umuntu othi ngiyayizwa lento oyishoyo noma wayikhuthaza ukuthi ehlisa umoya yabo lezo zinto wathi khuluma naye niyilungise lento uzokubuyisela ngathi mina hayi no khona into aphezulu kwakho because ngase ngingenile nakuma emails ngacheck ukuthi wangiremove and lo muntu wangiremove intathu shuthi wayazi kathi sekilele lapho wangiremove email yasho ukuthi uyaremove kulokhuzane kwi-page uyavuma shuthi usaze wayisetha wenza yonke into ngisakwazi ukwenza lutho ngimtshela uMakoya kanti uzotshela uMakoya vele sengimtshelile yabo uMakoya avele mase kuba yena avula igroup uqala ke yena ngani useyabona sengiyabhamba vele sengishayela ama bookings ngiwafaka na-9 ke groupini njalo ngwafaka na-9 kulokhu kuma social media uyawabona ngikhala ujongeni still la noma la self blocking page noma wokhala ulblokile ngisana njaba sengiyamkhombisa ukuthi hayi ngoba ufuni nepage ngizophila ngaphandle kwakho lapho ama bookings ahamba ningi ngihamba nolokhuzana no ngidlalela ulokhuzana ubala umjita lo wasesibuzo uJonita before ngihamba nalokho siyaposta ilabona khona shona ukuthi lo mjita shoot yabo vele sayiphilela kamnandi wavela wavula igroup lapha wafaka minotira wathi usecela ukuphuma kusebenza no Dankeni because wayenale belief waqale wathi kumina emfethu ade ngitshela uMakoya ukuthi cabanga ukuhlehla yabo ukuthi ngisebenze nawe uzokwazi ukusebenza nawe uMakoya wagapha wathi ngiyakwazi ukusebenza nawe ngingekho mina I think wayengishaya bo from labo shuthi wayena leyo ayifuna ukuthi ngisaba so ngase ngacabangela ngabona ukuthi hayi ukuthi ngiqhubeke ngisipane nawe but ngizocela ukuthi ungihloniphe so shuthi wayelokhu wayesana leyo mentality ukuthi uzokwenza njalo uMakoya avula igroup athi kwi-group usecabanga ukuhlehla yabo Dankeni kanjani kodwa if iAfrisa afuna ukuqhubeka nje sangaqhubeka but ucela ama royalties what lawa yabo elemsebenzi ayenza what not ngithi mina hayi ngisho igroup yethu ngekhona Makoya athi Makoya sekwenze njani ngithi mina hayi ngiyakuzwa ukuthi uthini ngicela ubuyise ipage la athi
athi hayi uDanikeni sengikhulumile nje ngathi besu lento soyilungisa kahle ipage lakho uzolithola mase ngithole lezi zinto engizifuna ngithi mina ipage lami lihlangana nami ngoba phela ipage lami yabo ngibe ngisuke ngiphuma lapha egroupini yabo abuye uMakwaya eceleni angibuza sesikhipha ngisho ukuthi hayi le story engitshela sona athi hayi nokhuleka ngizokhuluma naye yabo ngimtshela ukuthi hayi lo ungakhuluma naye angisafuni vele ukusipana naye lo mjito ngoba manje egcineni ufuna ukungiphatha ufuna ukuba umzali wami yabo izinto ade lokhuzana zenza even abazali bamabazenze bekufanele bese kulalele yena manje ungakwenzi ukuthi yabo so from lapho ke mfethu uMakwaya ngitshela sana okhuleka ntwana asisebenzeni mfethu but sizamani shows nayilungisa lento ngizozama mina ukuyikhokha imali la ifuna imali nayo ifuna avela athi ufuna 90k kwi page ngamtshela uMakwaya uyasangana lo ngamniki leyo mali wabona uthi lama booster iwenza mfethu awafiki isho kulokhuzana ku 8000 ama booster wakhe shuthi azama uMakwaya athi okay sicela ukukunika mfethu u30 athi lo mjida hayi mfethu ngcono noma mfethu 50 ngithi namakwaya kuba kulo mjida bese ngeke ngimnyeki isho mina kayi lo 20 anginandaba ngisebenzi ngepage mfethu naku namhlanje ngisakwazi ukusurvive ngaphandle kwalo lelo page bese yabo so akalithatha lezi zinto afuna ukuyenza libize ngesiphethu mind mayithatha ndanoma ingane anginandaba ngeke imsize ngafakho cause ekugcina nawe athathi award yakho Ingawe le awuphuma kumina. Hayi ngeke awuthole u90k. Ayalithathe lela page ingakho ngasana le page angeke awuthole u90k. Hawu. Sho. Phela phethu lo 90k ukufuna vele ukukhombisa kona ukuthi uyazi ukuthi ngeke awuthole. So akafuni kahle nepage yona indlela yokusho yabo. Uyazi ngeke akhokhelwe ipage for u90k. Kahle indlela uzombona inhliziyo yakhe ukuthi injani. Akafuni nayo ingakho ethi 90k yabo because ibina sethoma okay singakunika bese noma lokhuzana u30 wathi hayi yenza kube u50 so lo umuntu ongafuni vele umuntu ofuna ukudestroy just because asasebenzi nayo yabo ungafuni agreement I'm sure unalento ukuthi kusoke sibone ukuthi kuzokwenzakalani kingekho yambo umuntu kanjani in terms of ilokhuzana wena mfethu you no danger ne big nas because I know close nayo danger kwa affecta kanjani in terms of a relationship yakho no danger yabo la kanjani la no ngenxa yokuthi angisasipani nongani sengisho ukuthi angithi benijwayele ukuthi nihambe naye but nayo danger close kakhulu kunongani yabo phela phela wonke umuntu because mina bengitshela wonke umuntu oseduze nami uthali awuthi siyenza kanje yabo uDenje ube umuntu okwazi ukuthi amfonele yabo bekhulume naye yabo but angazi ke bekhuluma bethini but bezama ukuthi hayi yazi ngizokhuluma naye but engabe sabuyela kumina sesene but ekugcineni bekunzima because namanje bekunzima yabo kubona yabo ukuthi because phela bamjwayele bayamazi manje khona ufonayo so kunzima sezwakala mina ngiyakuzwa so kunzima bese kubona ukuthi bekhethe yabo so i-affecte kakhulu ilokhuzane even though bengakwazi but even though besibona istory sami ukuthi yabo intwana bethi ayikho grand ayiphathekile sharp kunzima ukuthi behlukane ukuzwana naye yabo leyo so I think about yabona I think on my ngakwiside lami wena mfethu mhlasimbe nawe wawuyibuza or ama out yabo ukuthi awuzabe pho manje wa distant nani yabo kwafika isikhathi la kwakhona izinto engangikhuluma ngizofuna ukuthatha kule ndaba le yelokhuzana le wangiphendula kuyona yabo khona la kwafika khona la i-career yami in terms of native rhythms ngineyinkinga yabo ngathi ngizama ukubuild i-relationship ngapha noMakwaya wangenelela futhi naye la yabo wathiwa hayi next thing uMakwaya wayengasafuna ukuthi sishaye video because wayethe uzofaka half silekelelane yabo until kufika umfowethu wasemlaze kuthiwa siyadla mina yabo
wakwazi Yeah. ukufaka isandla kakhulu in terms of ukuthi ngiqhubeke ngikwazi ukuthi ngenze ama-video sirekhode. That's when I met oMusicaholic yabo.